Jambo jambo. Nawasalimu wote. Na tunawapenda sana. Kwa niaba ya mkubwa wa majeshi ya M23 na FC, nawasalimu wote. Mkubwa anawapenda sana, ndio sababu saa hii mnaona M23 hapa, na nafikiri siku hizi mnasinzia vizuri. Bongo? Ni haki, ni bongo. Mshipigia vigelegele kama ni kweli. Kwa machache, jeshi la M23 sio jeshi la kukuja kuangalilia ngisi mnateseka, lakini ni jeshi la kuja kwa kuwakomboa. Ndio sababu siku zote mtaona kuna Kenya kiendeki kuhusu usalama, hata na kwa mambo mengine. Msikose kutupigia simu, msikose kutwitter. Hata ukiona simu yangu haipite, umuite General Makenga, ndio kiongozi wetu. Iko hapa kwa nguvu zenu, iko hapa kwa ajili yenu, haiko hapa kwa ajili ya lake, haiko hapa kwa ajili ya milima, iko kwa ajili ya wakaaji wote wa sehemu zenye tunaongoza na sehemu zenye tutaendelea kutafuta usalama hivi, na wengine wakongomani wa enjoy usalama. Mnataka tuendelee? M23 FC iendelee? Ndio. Au turudi nyuma? Hapana. Wenye wanataka turudi nyuma waweke mikono juu. Wenye wanataka tuendelee waweke mikono juu. Sisi wote. Nawapenda sana. Asante. Asante. Bila kukawia, tutamuita pia representant wa polisi. Nyiragongo habari. Bukumu habari. Ndaza kuvuga no mu Kinyarwanda kugira ngo n'abashitsi batwumve, sibyo? Ikiza cyuko turi hano uyu munsi gushyigikira umwami wacu nuko tubasha no kuvuga mu rurimi dushaka, sibyo? Bigaragaza yuko impinduka already yatangiye. Mnaelewa? Tuko na liberty ya kusema neno mu lugha ambayo tunahitaji, tunataka, na hakuna shida. Na hiyo inaonekanisha hiyo mabadiliko ambayo ilishakuwa deja, si ndio? Sasa nawasalimu kwa niaba ya viongozi wote, na wanawatumia sana, walituambia tukue na siku heri kabisa. Tumshangilie liwali makamu wa jimbo. Tumshangilie. Tukiendelea tunaenda kwa wale ambao wanatusaidia usiku kwa intervention. Tutamwalika Colonel Jimmy ambaye anasimamia usalama mji wa Goma na pia Nyiragongo. Wo kwimika umwami ukaba rero uratangiye noneho ku buryo ku mugaragaro. Mwahoze rero mumubona yambaye imyenda isa n'isanzwe, ariko kuri uyu munota ngira ngo mwamaze kubibona ko yamaze kwambara imyenda y'abami, ndetse bamuhaye umuheto ndetse n'imyambi. Hanyuma bakaba bamuhaye ingabo. Iyi ni ingabo rero n'ubundi ngo imurinda cyangwa se irinda abanzi igihe bari ku rugamba cyangwa se arimo ararwana. Hanyuma rero hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho inkota. Ingota, ngo ni ingote. Waje kushaka ko buhaka. Uri mami wa kihuo kandi natakwereka ko ubwami murabibona rwose. Kabaro bari kumwindika. Umutimba ku pembeni kitanda. Ngebyo. Hatuzamutereka ku gitanda, umutimba aho ngaho muturaho. Amakaba bahaye inkota. Katurebe rero hagiye gukurikiraho iki? Atira icumu murarireba abaturage. Manzi wanga yica. Atira ryica umwanzi. Aturitera umwanzi. Ature mukubita rwose mu bifunangwa hehe hose. Ati kari mukubita urifashe. Kari mukubita urifashe nturi mutere kugira ngo udasigara imbokoboko. Naryo akaba ari muhaye.
ibyo rwose turuzi cyangwa se ibikoresho by'umwami byose akaba kugenda bimushikiriza. Turabona uyu muhoro ni muremure, atumva umwami nkubwira ati ugushira iruhande rwawe, umwanzi wa mbere rwose yaje umukubita umuhoro ugakurura, ati wamukurira mu nzu ugahita uterera munsi y'igitanda, ati wahita unaga munsi y'urugo. Nuko hari byinshi n'ibikoresho murabona rwose barimo barabimuha, barimo baramuha ibikoresho byinshi rwose agomba kuba yifashisha nk'umwami. Sasa rero ubanza ageze ku cyiciro cyo kuba bamusiga amavuta, niba katurebe, ndabona rwose bazanye akantu k'agatete, katurebe, ati biturutse kwa sogokuru wawe Kahembe, ati na Butsitsi, ese wa Godefra, ese wa Izake, harimo amasaka mwakarakana, ibichihi n'inzuzi. Bagomba guhinga bakeza, ni umwami niwe ugomba kogeza izo mbuto. Arimo aramuhereza imbuto kugira ngo ubwami bwiwe bazahinge beze. Ni na Rwamukwaya rero, ubundi nk'uko ku munsi w'ejo twatangiranye muri uyu muhango twamaze kuhagera. Rwamukwaya urabona umuhango yacu birakontorora ibijyanye n'umutekano. Hanyuma Rwamukwaya, bariya basaza abandi ndimo kubona ni igisekuru cy'umwami. Aba ngaba ni intuza, ni abasaza, ni nk'abiru. N'abiru bamwita ngo n'abagaride uvuka mu abami, bani inteko y'abiru, nabo ngo naho umwe amavuka. Ni abasaza bafata ibyemezo, ni nk'inteko ishinga amategeko. Kandi uru rugendo rwo kugira ngo izakajye ni urugendo rurerure cyane, kuko n'ubundi harasanzwe hariho ba mwami bandi babayeho, ariko ubu ngubu nibwo hagiye kubaho umwana gusimbura se. Se yishwe 9 karindwi, hazamo base wabo nabo bagashyiraho abana babo. Ibyo ni byo bikomeye cyane. Ubwo ndutanga n'igitekerezo natanga ko n'itegeko bagendaho ryahinduka. Umwami igihe hapfuye umwana ari mutoya, akaba yajya asimburwa n'umwana, ku mwana akagera agahagararirwa wenda na nyina, nk'uko byaremeze hirya mu Rwanda. Kubona aya makimbirane amaze igihe kirekire, imyaka irenga ingahe. Umwami rero akaba aricaye, harya umwami bavuga ngo aricaye cyangwa ashitse hasi, bavuga ngo iki ntibavuga, bavuga biterwa n'ubwami bwarirwa. Hari n'ubwami bwo mu bukumu. Ubwo nta butandukanye na bimwe. Honorable chef coutumier, dignitaires et autorités présentes, mes chers frères et peuples de Bukumu, distingués invités, en ce jour mémorable et solennel, je me tiens devant vous, non pas comme un homme ordinaire, mais comme le serviteur de tout un peuple, appelé à marcher sur les traces de mes illustres prédécesseurs. C'est avec une profonde humilité, un cœur reconnaissant et un esprit de responsabilité que j'accepte la charge de notre chère chefferie de Bukumu. Cette intronisation n'est pas seulement une célébration, c'est un engagement. L'engagement de servir avec sagesse, justice et dévouement. L'engagement de défendre notre culture, notre terre et notre dignité. L'engagement de construire ensemble un avenir de paix, de développement et d'unité. Je rends hommage à mes ancêtres, à tous les mwami qui m'ont précédé. Yes, tubahaye ikaze rero nk'uko ku munsi w'ejo twe basezeranije ko tugomba kubakurikiranira umuhango wo kwimika umwami hano muri teritwari ya Nyiragongo. Already rero nk'uko twe basezeranije tukaba twamaze kuhagera. Aha rero niho igikorwa kiri kubera
aho ikirori cyangwa se umuhango witabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye babarizwa muri AFC cyangwa se ba M23. Hakaba rero abamaze kuhagera ubu tuvugana ni vice guverineri Wilimanzi yamaze kuhagera, hari meya w'umujyi wa Goma rero nawe yamaze kuhagera, n'abandi bayobozi benshi dutegereje bagiye kuhagera, harimo General Sultan Makenga, ndetse mu by'ukuri tukaza kubonamo n'abandi bayobozi babarizwa muri AFC bagiye batandukanye. Gusa ariko nubwo turi muri uyu muhango ntago byatubuza kubabwira ko n'ubundi hari amakuru angezeho avuga ko ngo M23 baba bashize indege yo mu bwoko bwa drone ya CH-C4 ku butaka hano muri Sud Kivu. Ndagira rero ngo ako ka breaking news cyangwa se ako kantu nako mukibitseho, hanyuma ibindi byinshi reka tubikurikirane cyangwa se tukomeze tugende tubibagezaho, mugende mureba uko ibintu bimeze. Turatangira nonaha mpaka ibirori birangiye. Ijambo rero ry'umwami naryo muraza kuryumva, byose turagenda tubitunganya kabiri kuri kuva kuri mwe kugeza kuri anatafuta kushuka na kuingia katika uwanja. Tunaweza kusimama kata msiki, tunaweza kusimama sisi wote kwa heshima. Hao watu wa Goma wakishuka na kuzipiga, watu wa Goma wakishuka sikio zinapigwa kabisa kwa kishindo kikubwa. Kama sikio zinapigwa mwami ya kiasili ndani ya uwanja wa asili. Alipokuwa kiasili anawasalimu watu population yote ya Nyiragongo akiwapepea. Mwami Isaac Yandua, mwami wa Mbuto, mwami ameingia na wakartete kutibu wamemfuata. Joe atapepea watu na kuwasalimu wakaaji wake wa Nyiragongo, tukishangilia. Ngoma ya karibu hiyo. Vitu vya asili vinafanyika.
uwe na mishipa huwezi kukaa. Hata uwe na mishipa huwezi kukaa chini. Wa mama, wa baba, wa dada, wa kaka, amjambo! Amjambo tena! Tunashukuru kumupokea mwami wetu alisha karibia. Sasa tunataka anza seremoni yetu ya siku ya leo. Tutaikala kimya na tutaanza na hymne national. Debout Congolais, 1, 2, 3. Kivu, Messieurs les conseillers techniques du coordinateur de l'AFC M23, Mesdames et Messieurs les membres de la coordination de l'AFC M23, Monsieur le procureur général de la ville de Goma, Monsieur le coordinateur de l'armée de la ville de Goma, Monsieur le commandant de la police d'investigation de Goma, Monsieur le directeur provincial du département de sécurité et renseignement, Monsieur le maire de Goma, Monsieur le maire adjoint de Goma, Madame bourgmestre de la commune de Goma, Monsieur le bourgmestre de la commune de Karisimbi, Monsieur l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Votre Majesté, le Mwami Butsitsi Kahembe 4 Isaac, tout Mwami, chef de collectivité, chef de chefferie est ici présent. Toute la famille régnante, messieurs les gardiens de coutume, messieurs les chefs de groupement, messieurs les chefs de village, distingués invités à vos titres, rangs, qualités respectives. C'est pour nous une immense joie de vous accueillir sur cette colline sacrée de Buhimba à l'occasion de l'intronisation et investiture du chef de chefferie de Bukumu, Sa Majesté Mwami Butsitsi Kahembe 4 Isaac. Distingués invités, la chefferie de Bukumu étant une entité coutumière reconnue officiellement le 22 juin 1929 par l'ordonnance numéro 58
du commissaire du district Bumba, Kibati, Bouvira, Monigi, Muja et Roussaï. Elles sont subdivisées en 63 villages dont nous avons les chefs des villages tous ici présents. La chefferie de Bokumu est limitée au nord par le territoire de Rutshuru. La population de la chefferie de Bokumu a longtemps souffert d'une insécurité qui a été occasionnée par une mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa, qui a toujours été caractérisé par l'impunité, la corruption, l'inégalité sociale, le tribalisme, le détournement, etc. C'est après la libération que par nos militaires de l'AFC M23, la population commence à vivre un climat de paix. Que vive la population de Bokumu, que vive la coutume de Bokumu, que vive la FC M23. Nous vous remercions beaucoup. Watoto wa Bokumu, jambo tena. Tunafurahi sana, tuko na wageni, ndio maana tunataka alika administrateur wetu wa territoire ya Nyiragongo kusudi atuonyeshe wageni, tuwapokee na shangwe na furaha sana. Kwetu Bokumu tunapenda wageni, ndio muonyeshe furaha sasa. Asante sana. Ule ndiko natukoroga, mimi kwa najikalia. Nyiragongo oye! AFC M23 oye! ARC oye! Intare za Saramwe oye! Murakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi wihariye muri teritware ya Nyiragongo. Twabonaga abayobozi benshi bakunda kujya Masisi, tukibaza kuki twebwe Nyiragongo batadusura kandi twegereye, tubegereye hafi. Haiko vile. Sasa leo ni siku ya upekee kwa kuona viongozi mbalimbali wa chama na pia liwali wa jimbo amekuja. Sasa tutaanza kuwaonyesha mmoja kwa mmoja, atakuja wasalimu. Tutaanza kumupresente yule ambaye ana representer rais wetu. Rais wetu mnamjua? Coordinateur wa AFC M23 mnamjua? Ya muramwaza none basi. Ya. Coordinateur wetu wa AFC Alliance Fleuve Congo par M23 ni Corneille Nanga, mnamsikiaka? Lakini hakufika, alituma mtu ambaye anahusika na mambo ya kisiasa. Tutamuomba mheshimiwa Harimak kushimama na kukuya kusalimia wakaaji. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana. Wakaaji wa Nyiragongo wanakuambia karibu sana na wanapenda uwasalimu. Watoto Nyiragongo, jambo. Mes respects, Sa Majesté,
Mes respects aux gardiens coutumiers. Mes respects aux chefs des villages. Et mes salutations au gouverneur ici représenté par le gouverneur adjoint. Mes respects au maire de la ville et tous les représentants ici présents. Tout protocole bien gardé. Il y a un mot que je dois vous lire de la part du coordonnateur. J'en profite pour vous passer toutes les salutations du coordonnateur Corneille Nanga de l'Alliance Fleuve Congo M23. De sa part, je vous dis tous Jambo. Vous êtes fatigué, je vois. Hein? Vous criez oh, Jambo. Makono, makono, makono. Makono. Mikono, mikono, mikono. Sa Majesté les Mwami, dignitaires coutumiers, autorités ici présents, frères et sœurs de Bukumu et de tout Niragongo. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo M23, je me tiens ici avec le respect et espoir pour saluer un moment historique. L'intronisation de Sa Majesté Mwami Bouchichi Kaembe 4 Isaac, digne héritier d'une autorité traditionnelle forte, symbole de la continuité et des renaissances. Niragongo, Bouvira, Bukunu, terre courageuse, terre blessée, mais terre debout. Vous avez connu les douleurs de la guerre. Aujourd'hui, sous la conduite d'un chef légitime et rassembleur, vous entrez dans une ère nouvelle. Leo Nisiku Amatumas Nisi Leo Nisiku Amatu Maini, aujourd'hui est un jour d'espoir. Tué Seturi Umue. Nous sommes un. Amani na Ubumwe. La paix et l'unité doivent être notre nouvelle tradition. Votre chef ne portera pas seulement la couronne aujourd'hui, il portera aussi la charge sacrée de réconcilier, d'unir, de protéger. Que chaque communauté, que chaque langue, chaque culture trouve sa place dans la grande maison du vivre ensemble. L'Alliance Fleuve Congo, AFC, Barin 23, s'engage à accompagner les efforts de paix, de justice, de développement dans cette chefferie et au-delà. Moi, Miwaku, Toubari, Nyama, votre peuple est derrière vous, l'AFC aussi, nous sommes avec vous, ensemble, pour bâtir un monde nouveau. Que Dieu bénisse le règne de Sa Majesté, que vive la paix à Niragongo, que vive la chefferie de Bukumu, unie et forte. Merci beaucoup. Aksanti sana. Murakuze Siani. Niragongo habari, Bukumu habari. Ndaza kuvuga no mu Kinyarwanda kugira ngo n'abashitsi batwumve, sibyo? Ikiza cyuko turi hano uyu munsi
gushyigikira umwami wacu nuko tubasha no kuvuga mu rurimi dushaka, sibyo? Bigaragaza yuko impinduka already yatangiye. Mnaelewa? Tuko na liberty ya kusema neno mu lugha ambayo tunahitaji, tunataka, na hakuna shida. Na hiyo inaonekanisha hiyo mabadiliko ambayo ilishakuwa deja, si ndio? Sasa nawasalimu kwa niaba ya viongozi wote na wanawatumia sana, walituambia tukuwe na siku heri kabisa. Tumshangilie liwali makamu wa jimbo. Tumshangilie. Tukiendelea tunaenda kwa wale ambao wanatusaidia usiku kwa maintervention. Tutamwalika Colonel Jimmy ambaye anasimamia usalama mji wa Goma na pia Nyiragongo. Yenda anaacha tunasinzia. Kila mara yo muduhamaga ijoro niwe twihutira guhamagara. Abaturage bakeneye kukureba wafande nyabuneka. Bamumenye. Jambo jambo. Nawasalimu wote. Na tunawapenda sana. Kwa niaba ya mkubwa wa majeshi ya M23 na FC, nawasalimu wote. Mkubwa anawapenda sana, ndio sababu saa hii mnaona M23 hapa, na nafikiri siku hizi mnasinzia vizuri. Bongo? Ni haki, ni bongo. Mshipigia vigelegele kama ni kweli. Kwa machache, jeshi la M23 sio jeshi la kukuja kuangalilia ngisi mnateseka, lakini ni jeshi la kuja kwa kuwakomboa. Ndio sababu siku zote mtaona kuna Kenya kiendeki kuhusu usalama, hata na kwa mambo mengine. Msikose kutupigia simu, msikose kutwitter. Hata kuona simu yangu haipite, umuite General Makenga, ndio kiongozi wetu. Iko hapa kwa nguvu zenu, iko hapa kwa ajili yenu, haiko hapa kwa ajili ya lake, haiko hapa kwa ajili ya milima, iko kwa ajili ya wakaaji wote wa sehemu zenye tunaongoza na sehemu zenye tutaendelea kutafuta usalama hivi, na wengine wakongomani waenjoy usalama. Mnataka tuendelee? M23 FC iendelee? Ndio. Au turudi nyuma? Hapana. Wenye wanataka turudi nyuma waweke mikono juu. Wenye wanataka tuendelee waweke mikono juu. Sisi wote. Nawapenda sana. Asante. Asante. Bila kukawia, tutamuita pia representant wa police d'intervention, naye apite atusalimie kwa haraka, kisha tutaenda kwa wengine viongozi ili tumalize kwa haraka. Karibu sana police. Jambo wote. Jambo tena. Asante sana. Asante sana. Bila kukawa, tutamuinvite le procureur général wa chama ambaye anasimamia macentre d'arbitrage des affaires civiles. Mimi najua Nyiragongo wana mambo ya mashamba ya vitu gani, ye ndio vinaona kwa chama. Akuje procureur junior pia asalimie wakaaji wa Nyiragongo. Karibu sana. Leo ni siku ya furaha sana. Naona Isaac vraiment nasikia roho yangu inatulia. Amepigania hii wakati kabisa, ilitajikiwa sana. Na kumuona leo anakuwa intronize ni furaha kwetu sana. Mungu ambariki, na tunajua iko sage atajere isheferi mzuri. Asante. Asante sana procureur. Tutaendelea, tunakuwa na watu wa security yetu, tutamwambia tu abakie pale, na iko hapa unani service technique. Haiko vizuri tumuonyeshe bwana ambaye anasimamia departement ya security et renseignement. Bya bindi byo mwitaga anere ya kera, ariko twe dukora ukundi kundi.
Turumvikana. Mbio tutaenda kwa meya wa mugi wa Goma. Karibu sana. Na ajue kama Nyiragongo ndi ilizala Goma haiko vile. Goma ilikuwa grupe mara biai tukabaiachia. Sasa waisha songa mbele kutushinda. Lakini karibu sana meya wa mugi. Karibu sana maire de la ville. Habari wakaaji wa territoire ya Nyiragongo. Habari. Kutie. Ninabuholweywe. Basi bolovolo twa masima baba. Tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu atubariki. Asante. Alikuja na makamu wa kwake na anaweza kuja pia kuwasalimu. Maire adjoint Desire Ngabo Kisuba. Karibu sana, njo maire adjoint de la ville de Goma. Unaona kama AFC inatia vijana tu. Il est le pouvoir des vieux quinois là, c'est déjà passé. Wa vijana wa suja, tunapenda mabadiliko. Karibu sana meya wa mgio makamu. Wandugu wapenzi ya mjambo. Na mimi nafurahi kufika hapa, ni siku ya furaha. Lakini nadhani haiko siku ya furaha sana kwa mwami, kwani kunabeba mzigo mkubwa. Mzigo ya hii population ambayo wanasimamia, ambayo wanapaswa leta mpaka ku bon port. Il est vrai que sheferia Bukumu iko na shida nyingi, na tunadhani pamoja na mwami na nguvu ambazo anazo ataleta suluhisho kwa shida zote za population. Shukrani sana. Asante sana. Tutawaomba pia wale deux bourgmestres de la ville de Goma, ule wa Karisimbi na yule wa Goma, wapite hapa mbele wote wawili kwa kuharakisha muda. Tukiwashangilia jameni. Wa bourgmestre ni watu kabambi kabisa. So unaona hata mu AFCM 23 tuna promote wadada wa mama. Haiko mambo tu ya wanaume, ni pia ya wake na wababa, sisi wote pamoja. Karibu bourgmestre. Asante. Wanyaketu wa Bukumu mwashibire. Tunafurahi sana kwani leo ni siku kuu kabambi. Wamama jambo. Asante sana. Wakaji wa Bukumu wa mjambo. Asante sana, Mungu awabariki. Tuna pia wa membre wa coordination ya AFCM 23. Najua wako wengi hapa, wanaweza kushimama mahali wako, pia tunawapigia vigelegele. Tunaona mzee Jean Mwigimba iko hapa. Eske Jean Mwigimba unaweza pita hapo na salimia wakaaji wa Nyiragongo? Wengine tunawasii waketi, lakini Jean Mwigimba akuje aseme kwa miaba ya wote. Karibu mzee. Jambo wandugu. Jambo wandugu. Mukashanga ka twamemare bapresente mwami twashake igamba ngo tumwimike biturukene na asili ya Bukumu. Mwami yotuyici mosaheyi ni mwami Butiti Kahembe wo kwimika umwami ukaba rero uratangiye noneho ku buryo ku mugaragaro. Mwahoze rero mumubona yambaye imyenda isa n'isanzwe, ariko kuri uyu munota ngira ngo mwamaze kubibona ko yamaze kwambara imyenda y'abami.
ndetse bamuhaye umuheto ndetse n'imyambi, hanyuma bakaba bamuhaye ingabo. Iyi ni ingabo rero n'ubundi ngo imurinda cyangwa se irinda abanzi igihe bari ku rugamba cyangwa se arimo ararwana. Hanyuma rero hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho inkota, ingota, ngo ni ingote. Waje kushaka ko buhaka uri mwami wa Kihuo kandi natakwereka ko ubwami murimo murabibona rwose, bakaba bari kumwimika umutimba ku pembeni kitanda. Ngebyo hatuzamutereke ku gitanda umutimba aho ngaho muturaho. Bakaba bahaye inkota. Katurebe rero hagiye gukurikiraho iki? Ati icumu murarireba abaturage, ati ryica umwanzi, ati ritera umwanzi, ati mukubita rwose mu bifu nangwa hehe hose, ati kari mukubita urifashe, kari mukubita urifashe nturi mutere kugira ngo udasigara imbokoboko. Naryo bakaba arimuhaye ibyo rwose turuzi cyangwa se ibikoresho by'umwami byose akaba arimo kugenda bimushikiriza. Turabona uyu muhoro ni muremure, atumva umwami nkubwira ati ugushira iruhande rwawe, ati umwanzi wa mbere rwose yaje umukubita umuhoro ugakurura, ati wamukurira mu nzu ugahita uterera munsi y'igitanda, ati wahita unaga munsi y'urugo. Nuko hari byinshi n'ibikoresho murabona rwose barimo barabimuha, barimo baramuha ibikoresho byinshi rwose agomba kuba yifashisha nk'umwami. Sasa rero ubanza ageze ku cyiciro cyo kuba bamusiga amavuta. Niba katurebe, ndabona rwose bazanye akantu k'agatete, katurebe. Ati biturutse kwa sogokuru wawe Kahembe, ati na Butsitsi, ise wa Godefra, ise wa Izake, harimo amasaka mwakarakana, ibicihi n'inzuzi. Bagomba guhinga bakeza, ni umwami niwe ugomba kogeza izo mbuto. Arimo aramuhereza imbuto kugira ngo ubwami bwiwe bazahinge beze. Ni na Rwamukwaya rero, ubundi nk'uko ku munsi w'ejo twatangiranye muri uyu muhango twamaze kuhagera. Rwamukwaya urabona umuhango yacu birakontorora ibijyanye n'umutekano. Hanyuma Rwamukwaya, bariya basaza abandi ndimo kubona ni igisekuru cy'umwami. Aba ngaba ni intuza, ni abasaza, ni nk'abiru. N'abiru bamwita ngo n'abagaride bavuka mu abantu bani n'inteko y'abiru, nabo ngo naho mw'amavuka. Ni abasaza bafata ibyemezo, ni nk'inteko ishinga amategeko. Kandi uru rugendo rwo kugira ngo izakajye ni urugendo rurerure cyane, kuko n'ubundi harasanzwe hariho ba mwami bandi babayeho, ariko ubu ngubu nibwo hagiye kubaho umwana gusimbura se. Se yarashwe yishwe 9 karindwi, hazamo base wabo nabo bagashyiraho abana babo. Ibyo ni byo bikomeye cyane. Ubwo ndutanga n'igitekerezo natanga ko n'itegeko bagendaho ryahinduka. Umwami igihe apfuye umwana ari mutoya, akaba yajya asimburwa n'umwana, ku mwana akagera agahagararirwa wenda na nyina nk'uko byaremeze hirya mu Rwanda. Kubona aya makimbirane amaze igihe kirekire, imyaka irenga ingahe. Umwami rero akaba aricaye. Harya umwami bavuga ngo aricaye cyangwa ashitse hasi? Bavuga ngo iki ntibavuga bavuga. Biterwa n'ubwami bwaribwo. Hari n'ubwami bwo mu bukumu. Ubwo nta butandukanye na bimwe n'uwo niwe ugiye kuba ayoboye aka gace kose.
naga ayobora ibirebana n'umuco administrateur uyobora nka giti nka meya. Ndashaka kugira ngo utubwire ukuntu ubundi umwami ayobora ate akayoborera mu gihugu gifite perezida. Ahangaha bigenda bite? Ahangaha ntabwo umwami ubwo arayobora ayobora n'umuco. Uduha urugero. Nubwo aba ari umwami ayobora sheferi ya Bukumu. Ikaba iri muri Tetora Nyiragongo. Tetora Nyiragongo ikaba ifite administrateur uyobora ushyirwaho na leta. Okay. Ntabwo bitandukanira. Nubwo sinzi uburyo ni bimwe numvishe bavuga ko iyo hari nk'icyemezo kigiye gufatwa wenda nko mu muryango ashobora kuba yabanza akagera akareba ibyo ari byo mbere uko babijyana mu buyobozi. Nubwo muri make ngo byumve ni nk'umuvunyi mu Rwanda. Ni nk'umuvunyi. Afite ibintu akemura ibibazo by'abaturage be. Uburebera bo mu bwoko bw'ubwami bwose bwa Bukumu. Reka rero turebe rwose iminota 3 yo kujya gutya rwose. Ntange ingengo y'imari ituruka mu baturage ayoboye kuko araturisha. Bivuze ngo barabuturisha agakata ibibanza agatuza abaturage. Ashobora kuguha ikibanza utaguze rwose. None se ubutaka bari ubwe bwose n'ubwo Jana ahubwo aduhaye ku butaka. Afite uburenganzira bwo ubu iyi karitsiye yose aha niwe adashaka kuhatura ntiwahatura. Arahindura ashobora kuza akagutegeka kuboko bwawe uhaho umuntu. Ubwo nawe wahaba ukabaye umukumu. Ubwo nawe ukabuhindutse umukumu. N'abazagukomokaho bose bakazabaho barwaniriye ingoma. Ati izi ngoma ni iz'umwami. Bagiye kumwereza ku rwagwa agiye gusogongera. Ariko uko mubona mwami bigaragara ko biri n'abanyagera kuko mu ntuza muri ya macupa. Ibi ngibi rwose ni umuco. Akaba rero arasomye yifashishije n'ubundi igicuma. Ubwo yaba na Mitsingi na Primus no kuzajya yisomera mu gicuma. Oya azajya nguro ikigage cyo kizibura mu rugo rw'umwana. Ubwo kumwimika umuhango kaburarangiye cyangwa hari indi mihango igikurikiyeho. Aba inteko nigira mu kanya ariko ndabona umugabekazi arahari ni nyirakuru nawe araza kwimika umugabekazi. Mu mwamikazi ubwo umwamikazi kuko urabona uyu ni nyina wa se w'umwami uyu mu Isaac wa Isaac wa Isaac na nyina wa Isaac ku ruhande nawe arahari. Bivuze ngo umugore wa Isaac niwe ugiye guhinduka umwamikazi. Ubwo ni uwuhe? Singuriya hirya se mu nguni uramubona uri ibumoso bw'umwami. Urani birane bisonga bye. Turebe rwose ni ibirori biryoshye hano. Atereka to Mwamagiye kwicara gatoya aho bwari cyagiye kuvuga bamukoreye. Ariko ikintu nabonye ni kimwe ko iyi territoire ivuga ikinyarwanda ku cyano gisi cyo gutinya kuvuga ikinyarwanda. Wayibonye ko niwe yaje akavuga ati ubasha kukivuga neza ati sinjye mu zindi ndavuga mu kinyarwanda. Kandi twabonye ko babatinyuye nzirikana nkizihirwa muri aho neza. Nagira ngo mbabwire umwami wacu watowe witwa Isaac Paul tarigeze igendera mu giti cyane cyane yabona kidafite intego. Tware mwamumpera amashimwe abavyeyi. Ni umusore w'amasoso wanonosoye amasomo utarigeze ugira umusobanuzi w'amategeko. Wera muri Gardienne Monsieur Isaac yari gange mevre garçon. Secondaire yari très sérieux kugeza muri 6e des humanités ntigeze atsindwa na forme yakomeje kwiforsa. Kugeza abonye diplome isokana na deployment yo kumumwami ni mu mwongere yamashe. Nizereste Isaac yari afite niviri nouvelle ngo abeho verification ati very much abonera icense ahabwa iceta ariyo mpamya bumenyi yatumye umwami n'umutwaro utaratubereye icigana imvumba yaje ivuka kwa Butsitsi ngo avumbuka aravumera kugeza abaye umwami neza ya Isaac twese tuzayivuruganya. Iconge yo muzi kuko ari inkora mutima y'uyu muryango Isaac ni mu mushigikira azakomeza ababera inkingi. Nini ngabitazigishwa inkokora habera ndarakubitwa inkonji
no mu nkomoko y'umwami nuwarezwe n'inkongoro nimumwongereye amashini ahoze numva. Nanone sinovuga umwami ngo ntange ndamugabiye inka, reka mugabire inka nimwitire n'izina niroshingirana inkingigize inkamwa ninkarama idaca inyuma y'inkike n'incungurwa itarahukanye igicumuro icumu ryiza ni rya FCCM 23 ryaducunguriye umuryango nayo nimuyimpera amaje. Niremye ryitwa rurengerana rurayi rwasize urunani rwananiye urwingo n'uburarwana manywa nijoro, ibyagenwe biragaragaraho urugamba ruyobowe n'ingabo ziyobowe n'umugaba mukuru Sultani Makenga rudahera ishanga mu barwaniye Kongo ishaka rushama bavuza bakoreye umuryango ishano yakuza ashamiranye n'ishamba ngo bayirike ryashano bakubise hasi zangabo z'amahanga zirimwo Wagene na Sadeke zihunze twese tumukomera amashini mumwongera amashi. Reka nsoze mbibwira kuko naje ndi nkenerwa itacitwa inkene kuba y'umubadi yinguye ndi umusaje wavukanye sagesse usigaye uvuga nk'umusava ni mwe nkabe bitekereza namwe ibinza mvuga nta muntu wigeze aza ngo bimpera amasomo. Ejo bundi ndabangoreka mbijane mbishira umusomyi sobanukiye Rutayisira arambwira ngo bizayiva mu isoko y'ubusava uzabe ngunsaba service nawe uzumva ukuntu ndi serenza gusingiza uwo mugoro buzatana isifu aho mvuka ni kwa Busungu n'ubunje nsigaye nkora nka mudasobwa nta nibiza binsoba sinzanirirwa nasoma ku mpapuro nguko mubimenyera bakunda gusoma ama discours ngivyo ivyo njewe nza ndiskita ariko sinosoza ntavuze n'umwami kazi mama Isaac umwami w'ibihari wemeye kwitanga agatanga ivyiwe kugira ngo Isaac akomeze ivyigwa z'ingenzi akaba yabaye umwami uyu munsi no muzeyi utagira inenge neza yasagutse umutima n'intwari nk'inkwakuzi inkwari zija kubika yamaze kwambara inkweto mama Isaac ni igisamaza ni mumumpera amashina warabikwiriye. Asante. Poeme yetu imesikilikana. Ni kusema tumepata mwami wetu sasa. Si vile? Na waza naye acha tumuachie wakati azungumuze na wakaaji wake wa Bukumu. Sababu tunachunga neno yake na hamu. Bakuru wakati kamundu batege kiboshe barahaha bari betu na bagara betu abakumu na batumirwa betu boshe mwashibireho. Kumusugwa isimo nyimene imbere yanyu nindari ngako munyici ariko nga mukoti wa bandu boshe yohamagerwe igirangwa agere kishando mukyabo tata abo shokuru nabo shokurutsa ni kubera mutima gwa rukundo gwa bushake nagwe kihana gwa bandangirire kyo kitumire nyimana ahahanga mwami wa sheferi yetu ya Bukumu iyimi kwa riani ritari ikisimisa ahabo ni witange werengera katika mundu ketu itakari yetu nehimba sheferi yetu muuguma mu mahoro neteri imbere na mepfukama imbere ya butata abo shokuru nabo shokurutsa imbere yabami bose bategekire imbere yani mu Bukumu barimo ba chef de village ba chef de groupement bakuru wa utegeki baturage bose barahaha kukizere cyo mumvitire basore bose bagara betu ba Bukumu mwe bategeki bejo aguma tuyige masomo igira ngwejo tuhikire bya tushaka ihikako Bakumu kati mwengingitsa muryango na tsabumumu na memu bayiritsa mufite ruhande mwishakisha mahoro na mutekano igira ngo Bukumu gwetu buhimbwe na meki hana igira ngo magambo genyu goshi gayumvikane kubakuru kuba turage bose bari mu Bukumu ambaha injira mbi nebusha mabarabara mabuya na bitso ya butaka bwetu ndaho banyemerere kwe byoshe ndaho nangaye marabyo ariko kyo mbayemerere ngaruanyabyo kubera tukaba ni tukifatanyitse turi haguma tukakifatanya
twangayandikisa mateka masiasa ga Bukumu yetu, mateka gekishima gakizere na mahoro gatashira. Imana yibahe mugisha betsa Bukumu boshe aboshokuru batuitire mbere netucungira akazi ka muntu, tugire mahoro anibaketa mwe boshe. Nitajaribu kusema mkifaransa ili wainvite wetu waweze kutusikia kidogo, wenye walitoka Masisi, Ruchuru, Uganda, Tanzania, Burundi, nafasi yengine wenye walikuwa warafiki na wandugu wa Bukumu. Honorable chef coutumier, dignitaires et autorités présentes, mes chers frères et peuples de Bukumu, distingués invités, en ce jour mémorable et solennel, je me tiens devant vous, non pas comme un homme ordinaire, mais comme le serviteur de tout un peuple, appelé à marcher sur les traces de mes illustres prédécesseurs. C'est avec une profonde humilité, un cœur reconnaissant et un esprit de responsabilité que j'accepte la charge de notre chère chefferie de Bukumu. Cette intronisation n'est pas seulement une célébration, c'est un engagement. L'engagement de servir avec sagesse, justice et dévouement. L'engagement de défendre notre culture, notre terre et notre dignité. L'engagement de construire ensemble un avenir de paix, de développement et d'unité. Je rends hommage à mes ancêtres, à tous les Mwami qui m'ont précédé sur le trône de Bukumu. Je m'incline devant leur sagesse, leur courage. Je remercie également les notables, les chefs de groupement, les autorités étatiques et traditionnelles, ainsi que la population pour la confiance placée en moi. Je voudrais rendre un vibrant hommage à fait mon père, moi Mikaembe Kabutiti Godefroy, qui a versé son sang pour cette chefferie, qui a donné toute sa vie pour cette chefferie, jusqu'à en payer le prix suprême. Omwami Butiti Kaembe Benoît et Omwami Kaembe Premier Buunda Paul, qui est notre ancêtre éponyme. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à ma très chère et adorable mère, la reine mère Naburanga Kashabuka Nicole. Ningelipenda mama yangu muzazi mwamikazi Naburanga Nicole Kashabuka ashimame awasalimie. uwo rero akaba ari nyina w'umwami, uwo akaba ari nyina w'umwami uje rwose, akaba rero ari we babwiye ngo abasuhuze, akaba ari mama w'umwami. Vous êtes l'avenir. Ensemble, travaillons pour que vous ayez accès à l'éducation, à la formation, à des opportunités dignes de vos ambitions. Aux femmes de Bukumu, piliers de nos foyers et de notre communauté, je vous honore. Vous avez un rôle fondamental dans la stabilité et le progrès de notre chefferie. Je m'engage à faire entendre vos voix. À tous les habitants de Bukumu, je vous tends la main. Ma porte vous sera toujours ouverte. Mon règne sera celui de l'écoute, du dialogue et du travail collectif. Je rejette l'injustice, l'exclusion et la division. Mes chers compatriotes, nous héritons d'une chefferie riche de traditions, mais aussi confrontée à de nombreux défis d'insécurité, la pauvreté, les manques d'infrastructures et les conflits fonciers. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je vais m'y attaquer avec foi, courage et l'aide de vous tous. C'est unis et uniquement unis que nous pourrons écrire une nouvelle page dans l'histoire de Bukumu, une page d'honneur, de prospérité et de paix durable. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse la chefferie de Bukumu, que nos ancêtres nous guident et nous protègent. Vive notre culture, vive la chefferie de Bukumu,
et vive le territoire de Nyiragongo. Je vous remercie. Wa mama, wa baba, wa dada, wa kaka, munafurahi. Mbele niseme neno yote, saa ingine tunasemaka na tunasahau batu benye bako important, na wale ni wa soda ambao balimwanga damu kusudi sisi wote tuweze kukua na amani. Tuweze kukua na amani. Nataka kila jeshi ambao iko Musisi, kila polisi ambao iko Musisi, mjue kwamba kazi ambao mnafanya kusudi tukuwe na hii usalama ambao tuko nayo, tunataka tuambie kama tunawashukuru sana na tutaendelea kuwashukuru, hatutasahau. Munalala nje juu yetu, munalala vibaya juu yetu. Ningependa nitie ile neno kidogo ya kuwashukuru. Asante. Sa Majesté Isaac, neno mingi zilisemewa hapa, lakini mimi niko na neno kidogo ambao nimepewa nikupatie kutoka kwa viongozi vya chama. Wameniambia muabsence yako kulikuwa bwana mwenye alikuja anachukua nchi yako, anaua watu yako, anachukua udongo ya walaia wako, analeta discrimination, anaambia wengine wasiweze kuongea lugha fulani, na watu walikuwa wakizoea kuongea lugha zote mufalme yako. Huyo bwana aliendelea kukimbiza wengine wakatoka mwinchi yako. Wengine ukianza tembea utaona manyumba ziko hazina watu. Huyo bwana hakuishia pale, aliwafunga watu wamoja. Watu wengine akaleta ile kutokusikilizana katika ya watu. Huyo bwana anaitwa Tshisekedi amekimbia, na watu yako wamepata amani na imani, wamepata baba tena. Wamesema wanajua kwamba vile watoto walikuwa wamesambalana wanakimbia, wengine hawasikilizane, wanasema unaleta amani, wanasema unaleta ile kusikilizana.